Reč ima Ana Krstić, izvolite. Zahvaljujem. Uvažene kolege, kada govorimo o izbornim zakonima i izbornim uslovima, važno je da građane podsjetimo da ova tema nije od juče, niti je nastala zbog nekoliko zakona koji su danas pred nama. U tom smislu ja ću podsjetiti da je u ovom sazivu parlamenta formirana radna grupa za unapređenje izbornih uslova, prvenstveno na osnovu preporuka ODIHR-a sa ciljem vraćanja poverenja dela građana u izborni proces. Kao član te radne grupe mogu da kažem da rad u istoj nije bio ni jednostavan ni idealan. U radu grupe su učestvovali, podsjetiću, predstavnici vlasti, opozicije i civilnog sektora. Bilo je razgovora, bilo je približavanja stavova, ali je bilo i političkog teatra, demonstrativnog napuštanja sastanaka i pokušaja da se svaka tema pretvori u dnevno-politički sukob. Ipak, uprkos brojnim problemima, ostvaren je pomak, što potvrđuje i usvajanje izmena Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Važno je naglasiti da su se stavovi vlasti i dela proevropske opozicije vremenom približili, imajući u vidu da se tokom čitavog procesa insistiralo na predlozima CRTE, kao i da je sama CRTA na kraju ocenila da je poslednja verzija teksta zakona za nju prihvatljiva i zato bi bilo neozbiljno tvrditi da nikakvog napretka nije bilo. Isto tako, bilo bi neodgovorno da se ponašamo kao da je svako rješenje dobro samo zato što dolazi kao preporuka ODIHR-a. U poslednje vreme stiče se jak utisak da je usvajanje preporuka postalo cilj samo po sebi. Ovakav zaključak svakako se može izvesti i na osnovu izlaganja predlagača ovog zakona, kao i predstavnika vlasti. Kao da je manje važno da li je neko rešenje objektivno dobro za nas, da li uopšte ima smisla u našem sistemu i mi smatramo da ovo nije dobar pristup. Uz puno uvažavanje ODIHR-a i njihove ekspertize, nijedna međunarodna preporuka ne može biti uneta u naš zakonodavni sistem bez stavljanja u konkretni društveni i politički kontekst. S tim u vezi, važno je još jednom ponoviti da je i sam ODIHR više puta ocenio da je naš zakonodavni okvir u najvećoj meri solidan, a da su najveći problemi u primjeni zakona. I zato je važno da ne menjamo zakone mehanički samo da bismo ispunili nečiju preporuku, već da vodimo računa o posledicama koje ta rešenja proizvode u praksi. Dakle, unapređenje okvira da, ali racionalno, odmereno i najvažnije od svega uz razumna očekivanja. Nije dobro kada se insistira na narativu da je potrebno da samo neke izmene zakona usvojimo i da će svi naši problemi biti rešeni, kao što nije dobro ni da te iste izmene u sistem unosimo nekritički. Kada je reč o ovim konkretnim izmenama koji su danas pred nama, ima rešenja koje smatramo dobrim i koje podržavamo. Na primer, uvođenje obavezne obuke za članove biračkog odbora i izbornih komisija jeste korak napred. Svako ko je učestvovao u izbornom procesu zna koliko problema u praksi nastaje zbog nedovoljne obučenosti ljudi na biračkim mestima. S tim u vezi, mi smo uočili i prostor za poboljšanje predloženog nacrta kada je reč o učešću grupe građana u izbornoj trci. Jer političke stranke imaju infrastrukturu, lokalne odbore, ljude i resurse. Grupe građana to po prirodi stvari najčešće nemaju. One se formiraju neposredno pred izbore i u startu su u neravnopravnom položaju. Zato smo amandmanom predložili amandman koji predviđa da se za grupe građana organizuje instruktivni seminar u roku od 48 sati od proglašenja liste, kako bi i one mogle ravnopravno da učestvuju u izbornom procesu, a na osnovu koje bi se dobijale potvrde koje bi važile isključivo za taj konkretan izborni ciklus. Dalje, jedna od predloženih izmena koje takođe dolazi na osnovu preporuke ODIHR-a predviđa da jedan građanin može dati potpis podrške za više izbornih lista. I teorijski ovaj stav se može braniti, no ipak mi mislimo da u kontekstu naše političke realnosti, gde već imamo problem nepoverenja određenog dela javnosti u izborni proces, gde postoji sumnje u zloupotrebe i pritiske, ovakvo rešenje otvara prostor za stvaranje takozvanih fantomskih lista i trgovinu potpisima podrške i zato smatramo da je rizik koje ovo rešenje nosi prevazilazi eventualne koristi. Dalje, što se tiče dela zakona koji se bavi pitanjem učešća nacionalnih manjina u izbornoj trci, ovde ću se ponovo vratiti na grupe građana manjina.
Odredba koja predviđa da je dovoljno da se naziv nacionalne manjine unese u ime liste ostavlja preveliki prostor za manipulacije. I to ne mislimo samo mi, i danas smo imali prilike to da čujemo. To su tokom javnih slušanja govorili predstavnici manjinskih zajednica, predstavnici kako oni iz vlasti, tako i oni iz opozicije, pa i oni koji nisu u parlamentu, ali su prisustvovali javnim slušanjima upravo zato što su želeli da ukažu na manjkavost ovog zakonskog rešenja. I tu dolazimo do najvažnijeg pitanja – koga slušamo? Da li ćemo slušati naše sugrađane koje predstavljaju manjinske zajednice i koji upozoravaju na moguće zloupotrebe, ili ćemo ih ignorisati samo da bismo formalno ispunili preporuku ODIHR-a? Ovde uopšte ne bi trebalo da postoji dilema. Mi smo predložili amandman kojim se predviđa da svaki kandidat na manjinskoj listi grupe građana dostavlja pisanu izjavu da pripada nacionalnoj manjini koje ta lista predstavlja i ne vidimo u tome nikakvu diskriminaciju, naprotiv. Ako neko želi da koristi, uslovno rečeno, posebne pogodnosti koje manjinske liste imaju u izbornom procesu, onda je sasvim logično da postoji minimum uslova koji se u tom smislu moraju ispuniti. Dakle, izborni zakoni nisu pitanje forme, nisu pitanje ispunjavanja nečijih preporuka. Jednako važno, nisu ni prostor za dnevno-političke obračune i prikupljanje političkih poena uz raspirivanje političke krize. Važno je da građani imaju poverenje u izborni proces, ali kada je reč o zakonodavnom okviru, tu, ponavljam, treba biti racionalan i realan u očekivanjima. S tim u vezi i predsednik naše poslaničke grupe, kolega Pavlović, vrlo je konkretno govorio o tome šta bi u praksi moglo da unapredi izborni proces. Pre svega, da se sam obrazac glasačkog listića tehnički uredi tako da onemogući takozvani bugarski voz, a rešenja za to postoje u uporedno pravnoj praksi. Zatim, da se u meri u kojoj je to tehnički naravno izvodljivo uvede video nadzor na biračkim mestima, o čemu je danas takođe bilo reči. Da se, dakle, može izvršiti kontrola ulaza glasačkih kutija i samog izbornog procesa uz poštovanje prava privatnosti. I kako smo i danas čuli da postoji plan da se u budućnosti nastavi sa radom na poboljšanju izbornih uslova, ja pozivam kolege poslanike da baš o ovim konkretnim predlozima razmislimo i unesemo ih u naš sistem, dakle da ne svodimo ovaj proces na puko usvajanje ODIHR-ovih preporuka. Hvala.